巴西前总统波索纳罗因为发动政变轰破27档，上诉期间呢就要关伫厝的。不过，伊最近想要迫害电子卡寮，伊的目的到底是啥物？最高法院就认为讲，伊有可能来逃亡，转加以裁定预防性的拘留。巴西最高法院公布的影像显示，国家软件中的前总统波索纳罗卡巴的电子对讲器明显受损。在探员的询问之下，伊承认因为好奇用尖头的电路体破坏。最高法院认为，伊可能是想要借后生即徛喺外口好钓的酒迷活动趁乱逃走，规避被判27年的刑期。日前下令警方将波索纳罗有风性拘留。消息一出来，反对的民众欢喜庆祝司法捍卫民主体制胜利。Eu fiz a postagem convocando para o samba da prisão e até o momento tem 40.000 curtidas e mais de 3.000 comentários. Então assim, a galera está determinada a comemorar essa prisão aí. 目前，伊被关伫巴西利亚联邦警察总部提出拘留室，支持甲反对者伫警察局外口爆发冲突。波索纳罗的后生甲群众唱圣诗，继续酒迷流目屎控诉政治迫害。A gente não vai desistir do Brasil jamais, 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 jamais. E nem do Bolsonaro. E a gente vai aqui fazer a nossa parte, pedir a Deus que tire o Bolsonaro dessa situação. 波索纳罗在2021年竞选连任失败了后，发动政变，无成功，被判刑17年3个月。后来因为想要说服美国干涉，遭到国家软禁，目前在找找各种上诉手段，延迟入监服刑。最高法院要在24开非常会议，审查这摆逮捕令的合法性。波索纳罗造成的分裂对立，也继续影响巴西民主发展。公司新闻是会中编辑。